Bakunzi bacu imigwano yacakomeye ngaha kujya mu gihugu ca Kongo neza na neza muri Plaine de la Ruzizi aho ku munsi w'ejo twagiye turababwira kungena ibintu biko biragenda ariko naganda babwire yuko ubu imigwano iri kirinjira muri Kamanyora mu gace kari kafashwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2025. Iyi Kamanyora na gace izi nyeshamba zimaranye kiringo kirenga umwaka wose ari bo bariko barakontrola ariko amasaha tuvugana nuko imigwano ikirinjira ku buryo mu kanya mushobora kumva zino nyeshamba bazikwenga muri Kamanyora bazidugana hari hejuru mu misozi ya Ngoma ndetse zimwe zikirukira mu gihugu cy'u Rwanda. Abandi muri ko murumva ibihuha bikorerwa yuko ngo M23 ngo yoba yagose igisagara ca Uvira ariko ntabwo ibi bintu bifashe kuko ntiwogota Uvira uri kuriruka muri Kamanyora. Aya niyo makuru novuga yuko ari karacicikanaho kandi yizewe muri kano gatondo aho no mu gatondo kuno munsi imigwano yabanje kuzinduraho barakozanya ko ariko makuru tumaze kuronka nuko abari muri Kamanyora abene gihugu batari bake bariko barava muri Kamanyora kugira ngo bashobore guhunga kuko imigwano ishobora kurandagata ikagira ivyo yonona ngaho muri Kamanyora. Twobabwira mwisange naho yuko inyeshamba zo bamaze kuzomora atakibazo na kimwe ndetse FARDC irakomeza kwa advancing yegera imbere mu bindi bicinyeshamba zirimo nka kino kiganiro sindumwe sinza kwisangiza ijambo ndi kumwe n'umwe mu bazarendo akurikiranira hafi ivy'imirongo y'urugamba ndetse sometime ugasanga ari ku mirongo y'urugamba no guhangana n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda aho yashoboye kuduha ikiganiro ari kumwe n'umwami w'Igisaka badusobanurira ukungene biko biragenda ngaha ku butaka bwa Kongo ndetse n'ingene inyeshamba z'u Rwanda zigera ku 118 zimaze kwasiga ubuzima muri no migwano iri kirabera ngaha mu buseko bwa Kongo neza na neza muri territoire ya Uvira mu bice vya za Sange ndetse na za Kamanyora. Aya namakuru novuga yizewe kandi uko biko biragenda ku mirongo y'urugamba turaza gukomeza tubibahe. Wowe wamaze gukora subscribe warakoze, wewe uri kurakora like n'ivy'ingenzi kugira ngo ibiganiro bishobore gushika kure. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni BM4 News. Mumufashe rero dukurikirane ukungene biko biragenda aha ku butaka bwa Kongo. Nababwiye yuko ntari umwe muri kino kiganiro ahubwo turi batatu aho no gusaba yuko kano kanya gato tugiye kubana wotekana kugira ngo dushobore kuhumvira vyinshi cyane ibiri ku mirongo y'urugamba. Nababwiye yuko ndi kumwe n'umuzarendo w'umukongomani ariko yumva runo rurimi rw'ikirundi araza kudufasha kugira ngo ashobore kutubwira ukungene imigwano kano kanya yifashe. Uri kuradukurikirana n'umwami w'Igisaka turimo 5 kugira ngo mushobore kuhumvira vyinshi. Je nitwa Cody the Black daha ikaze umwami w'Igisaka ndetse n'umuzarendo kugira ngo batubwire ukungene kano kanya vyifashe aha ku mirongo y'urugamba. Eska bariko baravuga ko M23 ya divasinze canke M23 iri kiragota igisagara ca Uvira nivyo canke sivyo? Ibi vyose muraje mu bironkere muri kino kiganiro cacu cuno munsi. Ndazi yuko vyinshi ariho muza kubikura rero karibu abamaze kuyabonesha atari yabonesha nabo mu bikore hama tubandanye twagura imiryango yacu twagura fan base yacu ibintu bikomeze kugenda neza. Ubwo ngubwo bari kuzamuka barahimbuka ahantu biti ruhoko za Mushaka abandi muri Nzaha. Kongo yose ndayizi Nord Kivu Sud Kivu izo nduza zose ndazizi. Rero no mu mujyi gwa Bukavu ibyo kwirirwa bagamba ngo bazafata Uvira ese bari kurota izuba riri kuva cyangwa karasanye ako ngo bagiye Uvira aho hantu hace akarongo rwose uhitseho udusobanuye ngo kuntu ngo ikirere ngo umujyi ngo bawuzengurutse ngo Uvira ngo anytime ngo barinji bimeze bite ko mbizi ko nyine ufite abantu banyu bari hari ahantu bimeze bite koko ni uko bimeze ngo ntawinjira ngo ntawushuhuka ariko mukanya ngiye nkaba nzi neza ko Sange bayibakuyemo bimeze bite dushyirireho umucyo. Rero ibyo kugamba ngo bafashe Uvira ni kuri internet ni kuri social media. Urugamba rwose ndukurikirana kura urumva iyo nshaka kumva gahunda iziri muri Sud Kivu hari radio mfite chano nyifatira mfite radio chano imirongo 12 n'ukugamba ngo buri
nuba mfite nugamba ngo mfite 10 kanari 12 izo kanari 12 iyo ndi gushaka guta amakuru y'Ibukavu cyangwa Uvira ari kanari ukumva noneho rero ibenge byo bari kugamba none se abantu bagose Uvira abakamanyora ari guhumbi ni ikibazo abakamanyora bari guhumbi iki ahubwo bako poreni ya Ruzizi yose ubu ngubu ni ratissage tumwe twagiye ducika twagiye twirugurupa ku dusozi turi gukizwa n'amaguru aho maze kubona indumbi 118 abandi mu butaka bo ni benshi hari drone zahagurutse zazira zikubita ikintu bitumwa RDF ingotanyi aragamba ati mama wambyari rero abantu bari kubakura imitima umuntu agamba ibyo ashaka bitewe n'uruhande aherereyemo ariko nje amakuru ngubwi na makuru ndumvise mu binyamakuru ndamakuru go ndabwe n'undi muntu ninje uri kuri écoute yes wakurusha iyo studio yawe kumenya ibirimo avuye rero niyo mpamvu mbate ubundi ubushize iyi propaganda y'ingotanyi itangira ngo twafasha bateguye umugambi ku tariki 16 ko bagomba kwataka batumiza ingabo n'akagabo ko bagomba kwataka na karindwi none bakiri gusanza imigeri babona twabaguye Gitumba abambere baguye Kinambo abakabiri baje kubona bonasange bati ibintu ibice bibaye bari bakwitegura bagiye gukora debourdement bakamunuka muri iyo misozi ya hejuru ya Fizi bakamanuka Buvira ahasigaye basa twahashize urukuta awazarendo ingabo z'u Burundi na FARDC dufite imbunda zirasakure zisenya n'amazu n'imisozi kariduka ariko si urabona umuntu twebwe turi ku butaka bwacu tuzi ngo ninje niruka ni impunga ndanyura ariko ni kugenda bamwe bamwe bahungaga ukabona batuguyemo abamanitse amaboko sanze ni babanganiki Kamanyora banga mukanya kumba bari kubahati ibibazo noneho rero ikibazo bafite ubu ikibazo bafite urugamba rwacitse igwane nayo ishobora kwiva twirwaneho ishobora isaha ishobora kwivana kuri RDF nuko nyine abantu batari kubigamba neza uko biri uko abantu bose bamaze kumenya ukuri abasaza n'abakecuru b'abanyamurenge wakubwira ko abanyamurenge ari bo bwoko burinzwe kuruta ubundi bwose yes abanyamurenge bwo bwoko burinzwe kurusha ubundi bwoko bwose kugira ngo hatagira ukora yes urwitwazo rukaboneka urwitwazo rukaba rurabonetse none rero abo bantu bari kugamba Uvira bafashe ese Kamanyora yavuyemo gute sangi mu gute iyo Uvira rero bari gutekereza Uvira ubushize batege ubuhaye abapolisi barahunga n'ibiti byose bagize ngo agati nawo gakora kabiri mu maso iyo maze kumenya umwanzi ko ateye n'amayeri gakoresha ubwo nyine abakwigisha abagwaye isomo ariko Karasa wenda umuntu wagize amahirwe yo kubaza ibibazo mu by'ukuri nkawe nk'umuntu mukuru uretse no kuba umurwanyi uri nararibonye nk'abana b'abanyamurenge cyane cyane bari muri twirwaneho bakumva nk'ijwi ryawe ubutumwa wabagenera n'inkubuye ubutumwa nagenera abanyamurenge nababwiye kuva kera barabatwa narabatembereye ninje wakoze sensibilisation ndi bashaka kudutwara igihugu Sidi Kivu ntabwo yareze ingotanyi cyari cyo ninje abaritse ingotanyi cyari ingendo zose ndagera barabita Mayimayi twitwa abakombata ninje abahumuye amaso bamanje gukorana na Kigali na Regi Tabara bica abanyamurenge Regi Tabara yavuye Kigali yego abatutsi baza kwica abatutsi bandi bakora abamayimayi barabangoma nzito bande bose baranga amafaranga bahoraga Kigali
bari kubaha abakobwa beza bakarongora bakagira gute bagaruka bati mugende mutumarira abanyamurenge barakambye ngo bafite inzira igihumbi bazakoresha kugira ngo abanyamurenge bahunge niyo nzira rero irimo bari abangoma bande bose ndabazi Kigali nanje ubwanjye barambwira ati tubwira ikintu ushaka niyo ushaka $5,000 z'amadolari turaziguha niyo washaka iki mbega ariko dukorane narababwiye ndiye muramenye uko umwana w'ingoko n'umwana w'agaca batazigera babana umwana w'indama n'umpyisi bitazigera bibana nuko nguko hanyuma rero Karasanyi dusoza urakoze cyane ariko twakwisabira yuko rwose n'ikindi gihe tuzatukwitabaza gutya ari live atari text message cyangwa se voice note twoherereje Karasanyi ikiganiro nk'iki ndumva ari ingenzi kuruta ikindi gihe waba utabonye umwanya niwe ubonetse Karasanyi turagusabye ujye ubana natwe ushyireho umucyo hanyuma twirukane udufashe kwirukana ibinyoma by'aba bantu baraturembeje baratuzonze rero icyo nabwira abakunda igihugu n'umwami w'Igisaka muje mukurana amakuru y'umwimerere gatavuye mu bishushanyo gatavuye kuri AI ni bari ibiki mwumve ko Karasanyi ka Nasir Ngamba garukuri ko biba bifite ishingiro mfite na epreve nshobora kubahereza gagamba ndi dore bimeze gute ubwo mwanya ndagufite nubwo mba ndabonetse cyane ariko hari igihe hazamo akaruko gakeya bongagamba ndimazi rukanga mu misozi mu mujyi hehe ahasigaye ndi kwigatoye ubwo unyungi namuganiro ukora ibi nibi ibindi ngakora niba ndi gukora raporo ubwo ngo murabona ikiganiro tukarira nakwandika ibyo nandika urumva rero niyo mbamvu mbi igihe cyose muzakenera amakuru y'umwimerere nzaje ndagabagezaho indamba ndayizi ngo tenge twarabanye imyaka 30 yose irarangiye kubara n'ingota jewe ndi imbeba wakundi banaga n'imbeba mu nzu utazikunze Karasanyi nanje nabatanyitankunze niko Karasanyi Karame mu by'ukuri ni byiza kuba dufite umuntu nkawe ubasha kuba ari ku rugamba agatanga update zigezweho mu by'ukuri nubwo abandi bisa nkaho byabananiye ariko biba ari byiza niyo duhaye ubutumwa abajeni bakiri bato b'abanyarwanda bagenda bagwa mu bishuko bya FPR ibizeza akazi ndetse n'ubukire bikabohereza ngo ku butaka bwa Kongo nk'abanyarwanda b'abasore urabizi uri umubyeyi kubura umwana utazi n'ahantu yagiye birababaza ndetse akanapfa ntugire n'amahirwe yo gushyingura umwana wawe nabyo birababaza nk'abasore baba batwumva b'urubyiruko nkawe nk'umuntu w'umupapa ubutumwa wagenera nk'abasore b'u Rwanda uyu munsi wa none nk'umusore ufite imyaka 18 wari ufite amatsiko kujya muri RDF ubutumwa mugezeho ni mubuye uwo nguwo umusore ushaka kuja muri RDF yego nagende muri Nyabarongo yiyahure cyangwa afata ikizigire mu josi yiyahure kuko muri Kongo ni ukwishira mu mva uri muzima pe uri muzima ndumva banise niba baje byose kuja muri Kongo uje kugwana ku 53 by'amanyarwanda amafaranga atarenza $20 n'ubwicukuriva ihamba noneho rero ikintu cy'amba kure bano basore batazi amateka batazi ki ibyo bintu bitemere baje kubuye baje hehe ubu ngubu ikintu nico nabonye mu bantu bo ndi gufata yego n'abahutu gusa ni indi jenoside yo kundi koko kumara abahutu mu buryo buta no kugamba ko mu basirikare 150 ubwo ni kompanye urumva harimo abatutsi batatu kubera ko kompanye igirwa n'abantu igirwa n'amaporoto atatu amaporoto atatu bya bindi mu cyongereza iparatuni umukuru paratuni aba ari umututsi umukuru paratuni aba ari umututsi noneho iyo bagiye gukora recruitment hakaza umututsi baramuvuga ngo ntabwo wujuje ibyangombwa agasubirayo none akazi kose ko mu Rwanda baragafunze
ngo nta muntu ushobora no kubona akazi k'ububoyi ari umuhutu kugira ngo babohereze muri Kongo. Yes, ni ukuvuga ngo bafunguye irembo rimwe rya RDF y'ubwicanyi ku muryango bajyana mu irimbukiro. Igisirikare bataye abahutu muri 1994-95 babahaye igisirikare ko bari kubaza muri Kongo mwirimbi kuza gufumbira umunaba. Babandi bagamba ngo baducaga ifumbire bazufumbizaga amashamba bakigaruka ko bw'insinzi bari he bazongere bavuge. Bazongere batambe. Ubungubu rero isigaye abahungu cyo nababwira. Bemere barya ubusa, bemere baburare, bemere bagire gute ko nta kwisho kurureba mushere mwabajene mabanyarwanda niyo bakuzanye kuinzira nabahanimwe. Amahiko nabahanaga. Babonye itike yo kubambutsa ibavana mu Rwanda, babonye ukuntu bihungira. Muje ngo kubwinshi mwitorokere. Mudusange Wazalendo. Tuzi bazo byayo turabizi. Muze mwitorokere, tuzabakira neza, tuzabacungira umutekano, tubashira ahantu heza, muzabona n'imiryango yanyu indambara irangiye. Ikindi nakubwira impamvu Kagame w'indambara irakaze, bari abasirikare bose bagiye kuva muri za Mozambique, za Central Africa no muri Jamaica. Bose bagiye kubazana ku rugamba. Icyo kintu mwaramukiza. Aho jya niko bimeze ngewe icyo kintu mu mboni zanjye mbona yuko nta handi ho kujya ni hariya. Na zindi mboni zawe je ko makuru namaze kugakacanga ku buryo hari n'abantu bari muri Mozambique bashaka gutorokera muri Africa ye. Ago makuru mwari mugaza. Badashaka kuri indege mu Rwanda bajane muri Kongo, ko bazi ko muri Kongo hari umusiko harimo drone, indambara umukire indambara umukire ingotanyi ndayo zisi. Ubu ngubu ni indambara kuri digital. Drone irahaguka ingotanyi bamaze kwireba muri radar batiraje kuvogera ikirere. Uko none ngiyo nde kashukushuku ya RDF ifite ibipanga, ifite amaroketi impande n'impande. Ibwo yarije gukurasa wari karera. Ukurasa inyuma wagiye kurasa urasa. Ngo nubwo ngo baregwatare. Niyo mpamvu nagambe ndi indambara niko igiye gutangira kubona abantu nibo bazana. Uzinyo kwa benshi bamaze guteka imitwe bagamba tugira muri Kongo tuzayamanika. Kambireka. Yes. Abazazana kimwe cya kabiri kiza kandi rero ikinisho nabwira abanyarwanda. Iyi ndambara igiye gutangira ndabwo izarangira itageze ku butaka bw'u Rwanda. Babyitegura babyemera babyange indambara izarangizwa nuko Muzarenda kandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Yes. Hanyuma rero bamaze kuzinga Karagwe abanyarwanda batanye kuzingutura nibwo indambara izarangira. Yes. Karasani turagushimiye tuganiriyeho birambuye keretse Bishop nama niba hari ikibazo yakubaza ariko iby'ingenzi byose urabidusobanuriye. Ubwo reka turebe uko amasaha agenda akura, bibaye ngombwa tukabona hari ikintu kiribija twaguhamagara kandi turagushimira urakoze. Sawa namwe murakoze. Mugire umugoroba mwiza. Sawa sawa. Karasani ka Myasiro umuzarendo w'ukuri. Uyu ni umuzarendo wa nyawe. Akubwira ati twarwanye dukoresha ibisongo, turwana nta urumva nyuma tuza gutera imbere tugira imbunda 3 mu bantu 8 ni imbunda 3 ni imbunda 3 fari tuzifite 3 Kabila cyase guverinoma ya Kongo iduhiga, abo mu Rwanda baduhiga, abaturage batuvugiriza induru batarabyumva. Tubungubu nibwo bagiye gufata Kongo tinibishoboka ahubwo intambara nkuko abisoreje bati iragarukira ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma rero bakunze ba Mugisha TV reka tuze kongera kugaruka mu masaha akurikira. Na Bishop na Mani Mukanya.